afite inoti ya 2. Ati Mungu wanje wampa mbali. Kizana mzee. Kikanzanya kuzanire mwiranzo. Yasanze mfite primus ebyiri ku meza. Bana zifungure mwe nimuzifungure zose muzimpetse. Njya nkuyambere ndipfundikiye. Pfunduye. Abarinje ati wamba yanje. Mzee wasase nje umzee wa sasa. Nzihe nje urukumpa ziki. Kumisenye umukongomani yanzaniye $100. Ati gariso nataka shanje. Kuja mshanjilishe. Kuja mpatie Manyarwanda. Yampa $100 ndavuga sibiri kidogo niende pale niingie mule niende kukamata shanje narudi na kupatia Manyarwanda. Na kubise mule Odagaze muri hotel. Timumpereze cyo kunywa kimesikuno muzane